tong poho China ame nyerap Ilep. Lihat merah rapi. Tomat, bawang, serai, salam. Gelap. Jaya Dileke
Di sini bade ngadarama sok mangga alim nu alim tanggal mangga kadar ye meser Pais ayam Bapak Nur. Cukup ngejahit sanggup ke sekedapnya. Sok ya terus. dijamin poho karena sagalana. Seberapa kilo ini? 3 kilo. 10 kilo. Sehari habis 3 kilo Nut. 3 4 Ucup ke malatih Nut atuh. siap kayak dilatih KB. Nah, Nyanyi atau cok nyanyi Cup atuh. Bang Toib Sok sok. Oke. buru tuh nyanyi berdak. Mantap. Daun heula. Dauna 2 lapis bisi soek. Nah, Ayam. ayam, Hmm. tomat, sereh, Sereh. bawang, Salam. salam, Set. bungkus, So. tilap. Ini dua. Enak tong poho Buahan deui. buahan deui ame nyerap. Mantap. Tilap deui. Jena tilapkeun. Oh, itunya talian kurapia. Kalian bisi aduk belajar di jero. Pas tahun nama segitu kuranana. Biasa nama 1,5 meter mun aya mah. Oh. Nah, gitu. Pais buatan nu taya hasilna tuh. Wah, Oh. Ya, pais ayam tah.